Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki Borsen Shar ke Ribhoi District hak santrik ubnai ke laling kot arajar arpuar kila penjari ki jingper king hadin baka sarkar kala penbena baki dan hadu sangut ki breu ki balaya bit na uknyang jingpang klam o micron o additional deputy commissioner jong ke Ribhoi District uba MB Tongper hak jingya keren bat ke Batisi TV uliat ho baki Borsen Shar District kila pat ngor bha bat kila shimru ye kila jingya da ka ba penjari ye ka curfew made Ribhoi District kum shibenta bante elakam ye ka jing sapriang jong ka klam jingpang COVID-19 bat yo knyang jingpang Omicron. SOP naka government chief secretary. Kalau kita ni nak pilih nak district, but mentang nak district jadi juga one support state jadi lingkong ni ayat tapi dia tentang dalam vaccination. Jadi mentang nak insist kalau orang mandatory bah di luar right after PCR report 72 hours before you reach the point. Di tempat tu boleh kita after PCR report dan kapan dia test tentu. But kena happen dia isolation haduk kena yo yang kami report. Ada kio itu positive report kalau ada yang protokol yang ekonomi kena happen di semua negeri quarantine. Kata kali tu yang akan kita minta. Di jumpa kita bang ni apa dia hanya kufin do show uji dan ni ada sama dia mesti. But kunjuk lu ya di public di hospital di gathering seorang kata lu nak sambut. Ya, wedding dulu nilabo 100% dari kapasiti subjected syaka sispamut dan wan syaka wedding. Ya, ke funeral dulu kan dan syak ya ke April dulu ni syak kan bahasan kumut. Tinggal lawan pun di bendon menyadar di April nak kali subsen ni Omicron gitu. Ya, kalau mentahi nak tan kan 100% buat minale atau election pun. But mentah dulu naik pada dulu ni nang ya cepat ni, bilang ka vaccination kaya ni, kini IT kam tak nang ya cepat. Hendeng ni sang lek misalnya di bawah organisasi ni, but kajun kesan juga pai bahi kalau pelong yang ni bangin yo kan 100%. But ingin pada kajun kesan yang mentah tu, ingin kuat susu hamjan 100%, but ni lah hamjat dulu, Omicron dulu. Ini ni asam mentah, menurut ni asam hanya for dunia for nampak. Di mentah ayat kerja ni ayo eksis nampak di school division officer tu. Di mentah ni target ni some lagi session kerja juga. Sen di school ni ayat full session di school sekolah. Ni ayo kita buat amun ayo kemudian ladang dek kontak ke situ. Di ngalah penting yang respect dulu bukan di alamat beliau. Kalau kata harus mengenal bangla abu pun kendon dulu kisah besar pada di kehingat ingin berapa ini bangin kontrol yang ini kan seperti itu untuk diri. Tu ini pada punya pembeli dengan kemas, kena kemas kalau punya orang pemengahi kan N95 mask, kena kaya dah lagi itu kan triple mask. Dari kia punya ini kerjaan masuk, ia kena kembali kerjanya, nak kalau menu bagi sujiru. Kita pun punya yang ni kan triple mask nampak. Nama dah memang ni aku tu kan triple mask, ni kan ni N95 mask. Kerana malah banyak dah kurang aku ni bukan beren. But mungkin tu yang baik kita ni rambak ni bukan Jepang, but ni dek sini di cakap boleh berdrill, mentah barbar. Ini beren kita orang very responsible. Kau ayah ban pun. Di kalau di bangin rak menyadar nak sampai kita beren tolong minum ya terus ni cakap bat ni orang air ni ke vaccination urut nama kumala ini ya tu cakap tu salah tu diri tu ke vaccination ni kali most effective way mentah but betul dah spread dulu.